UBFM, la radio urbaine. UBFM, la radio qui vous détend. UBFM. Tous les jours, 24 heures sur 24, suivez UBFM. Pepe komatrasiese Societe Bajaje pamoja na moto yake Boxer tunakanyanga tena u 2026. Moto ya kuuza ni moto Boxer. Sikia sasa, kisha kubadilisha motere yake inakuwa nguvu zaidi, kiti ya mzuri, amortisere ya kunepa mbele na nyuma, konsomasyo ya karibira inakuwa chini, pamoja na siasi ya nguvu sana kwa ajili ya kubeba mizigo. Sikia makado zenye mutapata: kaske tete, kikwembe ya kupatia mama watoto, impermeable na karibira ya mingi sana na moto yako ikipata pane, fika ku garage zetu zote, tutakutengenezea moto Boxer yako kwa bure. Adrese zetu ni Dosho ku parikingi ya Masisi, Kihisi Village Rukoko, Usinyerse ku batima ya Mode, na Musantreville ku mezo yetu Bajaje anfase ya Meride Goma. Kwa mawasiliano piga namba sifuatazo: 085 05 44 756. Pia piga 09 91 070 155. Uza moto Boxer yako ufurahi kwa safari we. Moto Boxer yacu ijaganeza mubyundo ni yacu. Meresi. Moto Boxer ni yachu. Moto Boxer ni yetu. Ndugu yangu, nakula pia nakula pululia grand frère yake Petit Frere mwenye uko kule kunyumba. Tunafurahi tena kupatana leo radio UBFM. Ku mikrofone ni Mr. Kifebe, ile mpingabele kifulaka kalavuduka na kuvuduka abeta pelatisa galite moto nageke eme kife zepekinyo manikinyo sidikinyo alakinyo. Na ngambo wa pili kule mweko natuweka angani, mweko naacha urani kapute kule kunyumba radio yako uko natia lisikio, wanamuita DJ Davide Kabaseli. Ule ni arangere wetu mweko natuparvenire utusikie kule kunyumba. Wanduku yangu, leo wepeke unajua gizi emisio yetu iko na furaha sana ya kukaribisha invité wetu, mutamujua invité de marque. Emisio yetu ni Moto Boxer na wakaji. Moto Boxer na wakaji ndio emisio yenye iko mu masikio yako sai pale kunyumba. Usijiulize vya mingi kama ni emisio gani, ni emisio Moto Boxer na bakaji. Njo iko masikio yako sai. Radio ni moya tu, UBFM. Radio haina mpinzani Goma. Grand frère yake Petit Frere Davide Kabasele ngambo ya pili, nipandishe kwanza nimeze mate kadogo avant nikaribishe invité de marque wetu. Kumukaribisha mu emistu Moto Boxer na bakaji. Yenjo atatuambia kama jina yake nani na kama anafanyaka nini mu mudara vida dala monde. Yenjo atatuambia.
Asante sana. Kwa majina mimi ni Daniel Keukeu. Daniel Keukeu. Agent commercial ku Société Bajaj Moto Boxer. Agent commercial ku Société Bajaj Moto Boxer. Muvile de Goma wala Munolo Kivu? Muvile de Goma, Nord Kivu yote tunatumika bila shaka, territoire ya Masisi na Lubero. Na Ruchuru fasi yote. Melesi Daniel Keukeu. Tunafurahi kukukaribisha mwevite yetu. Muemisio pardon, tena nasema mwevite. Muemisio yetu. Evita lisha, baka niko nakuona, ninafurahi sana. Tunafurahi kukaribisha muemisio yetu Moto Boxer na wakaji. Okay. Wakaji ya Goma walishapenda Moto Boxer sana. Na viko na yuza sana. Kwa juu niko na mapreve na mapreva na maprefective. Niko na mapreve yote. Yangizi wanapenda Moto Boxer. Ndio. Sasa tunapenda tusikie kama leo tutaongelea nini pamoja na we agent commercial wa Moto Boxer. Utuambie kama leo tutaongelea nini kwa juu. Tuko nauza Moto Boxer. Tunaitumikisha, tunaona inatufurahisha musafari, tunatembeza musafari, tunaona inakanyanga matope, inapanda milima, inakuwa na vitese ya mingi, lakini tunapenda qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'il y a au juste? Parce que tu comprendre aye moto iko na beba mizigo, manake mizigo tunatia ya mingi, moto ina resiste, inafanya kazi mzuri. Tuambie kama ni secret gani na kama nini ndio tutaongelea leo. Asante sana ndugu Kifebe. Ninafurahi tena kunipatia parole. En fait, Moto Boxer gisi ndugu yetu anatoka sema ni moto ambayo inatumika mzuri sana kwa mizigo. Kama tunapata makala Goma ni grâce ya Moto Boxer. Na kama tunapata virai kutoka Masisi ni grâce ya Moto Boxer. Alafu kwa leo tutaweza kuongelea performance au uzuri ya Moto Boxer. Nilikuwa sa mwenyewe naoneshe uzuri ya Moto Boxer. Performance. Tuambie sasa performance ya Moto Boxer. Qu'est-ce qu'il y a? Asante sana. Moto Boxer imetengenezewa ndaanzia kwanza kusilendre, sababu silendre ndio inakuwa roho ya moto. Silendre inakuwa kwa fasi gani kwa moto? Silendre iko donc katikati ya moteur na kilasi. Na nini? Kilasi. Alafu silendre yake imetengenezewa na fonte pure. Ni kusema ni ya nguvu sana. Pamoja na piston segment yenye iko trop resistant. Filtre yake ya yulu iko sawasawa na ya gari. Unaweza fika ku compresseur, utasufle tu na unarudisha tena kupikipiki yako, inarudia mpya sana. Ni kusema kuibadilisha, unaweza kuibadilisha kisha mwaka moja. Kisha mwaka moja. Miezi 12. Ndio unaweza badilisha. Ndio unaweza kubadilisha filtre ya moto. Ndio. Na wakati yenye una vide moto yako après 3 mois, 2 mois, unaweza tu isouffler ku compresseur. Ile mchafu inatoka, unarudisha tena. Ndio. Après 3 mois unarudisha, unatengeneza, unarudisha, moto inabakia mpya zaidi. Kuibadilisha kisha miezi 12. Manake vile vya kuvide saa yote nani après 2 jours, 3 jours hapa haiko vile Moto Boxer. Moto Boxer unaweza kuivide après 2 semaines. 2 semaines una vide moto yako inarudia tena kusawa kabisa. Mungu baba. Baraba sasa kama explique Moto Boxer iko tofauti na mamoto zile zenye tunajua zenye zinatusumbua kila siku. Asemo kila siku usubuhi ni kuvide mafuta. Kila siku kama après 2 jours kuvide mafuta. Kama nyewe haiko vile. Ni kusema wataalamu walitengeneza Moto Boxer wakishaanza waza sana. Balitengeneza Moto Boxer objectif ya kusaidia population sur le plan économique.
sur le plan santé. Baliona tulisha teseka sana. Njo bakasema kumbe tubalete moto boxer. Na mapiaka ziko za mingi makrize. Ziko za mingi. Sur le plan économique unaweza tia 3 litre yako ya carburant. Utatembea we mpaka magharibi. Kila kitu utarudia mfuko ishavimba mzuri. Munahesabia pesa na madame anaishiwa sana. Anasema ndi kasi ya moto boxer consommation yake watoto watakula vizuri nyumbani. Baba atatumika bila kuchoka sababu osi mortisere yake ya mbele na ya nyuma ziko trop flexible. Inasaidia baba asichoke sana. Asichoke kumoto kisha tena kunyumba nako sana kunyumba aende achoke. Madame zote amwambia naye amupatie nani pula yake ya reserve vishindikana. Inashindikana. Tofauti na zingine kabisa. Inasaidia sana. Ndio kabisa. Sasa papa Keukeu, Daniel Keukeu. Wako nipatie mwenyeko natufuata kule kunyumba nimero de telefoni. Kwa juu najua watu bamingi biko na sikia saa hii radio yabo na biko nasikiliza vyenyoko natuambia pale. Ndio. Banaweza kuwa na hapo na bezo ya kutuswalize, kutuuliza makestio. Okay. Wani bapatie nimero 09 95 73 1603 09 95 73 1603. Ile ni nimero yetu unapasha tupata hako kama ni ku WhatsApp, si ku WhatsApp iko. Ndio. Kama ni ku message, kama ni baki uulize question yote yenye unapenda jua moto boxer. Wani repete hayo tena. 09 95 73 1603 09 95 73 1603. Ile ni nimero ya agent commercial wa Maison Bajaj, Société Bajaj Moto Boxer, Daniel Keukeu. Grand frère ka petit frère, Daniel Keukeu. Utuambie kama adresse kwanza, kwa sababu watu wa mingi wanachikoroga kwa adresse. Wala ava adresse uko na wengine wa kutuambia juu ya ile performance. Naona resume ngali akabambi pale. Wewe. Utuambie kwanza vingine kisha tutapana adresse hapo. Asante sana. Kwa kweli tungali naendelea tu kuwahimiza wakaaji wapenzi muzogelee moto boxer. Sababu moto boxer ni maisha. Excusez. Ndio. Moto boxer ni maisha. C'est la vie. Wewe. Wakati unauza moto boxer unaanza maisha vizuri. Na tunawakumbusha tena kama moto boxer iko na pine ya Tibelez. Ambayo ina resiste mubarabara ikuwe ya mzuri ikuwe ya mbaya itapasula matope. Inakuwa na kiti yenye iko comfortable. Unaweza tembea pamoja na abiria wako atafika iko salama. Anafika iko alezi. Uende safari yenye iko ya mrefu atafika vraiment bila shida. Ndio maana tungali tu tunawahimiza kuambia muzogelee Société Bajaj na Moto Boxer ambayo itakutunza vizuri. Usikamate tena moto yenye itakuvunja ikubebe mopitale uende utumike aseme hemoroide nini mgongo base inavunjika. Usiuze moto za kuvunja papa. Moto boxer iko pale juu ya kukunyorosha make sauna speciale kabisa. Ndio hapo na vya kuuza nepote. Sasa papa Keukeu nilishaanza ona kuko watu walishaanza penda ba 5 form ya moto boxer. Uko naona jina wanatia yengine wanafaa form hii moto yetu. Okay. Manake wanajifasa vile ingisi tu moto yetu iko na form yayo. Nabo wanapenda wafeka forum tu sasa. Maki washatusikilia wivu. Wanatusikilia wivu. Na kwa kweli kama wanaweza fanya vile hataweza kidogo. Hataweza kabisa. Watakufa. Sababu watakufa. Nilikuwa nakumbuka ile nyimbo ya Jorake ndio sasa watakufa. Pardon. Papa Keukeu. Tuambie kwanza juu ya nani ya mafre za moto boxer mafre kwa sababu najua
kuko motoze unasikia kaseme lifax daju ilikatika fre. Eske moto boxer ayo haina ile problem? Haizi kuwa na ile problem hata siku moja. Freze tu ziko bien kabisa. Mzuri sana. Ndio. Ziko bien sana kabisa. Na chassis robuste. Wakati yenye nilianza mwanzo nilisema kama tunaota makala, tunakula virai kutoka Masisi, makala kutoka Ruchuru, hata Kanyabayonga kule. Moto inafika hapa na pakiza disaki. Nikusema chassis yake iko na nguvu sana. Iko for. Haina hata kongira. Muulimwengu mzima. Haina kongira kabisa. Sasa karakteristika tekniki. Karakteristika tekniki. Kwa hiyo huko hapa nani tulikuwa na aja wa kumezo bajaji. Ndio. Alituambiaka karakteristika tekniki ya moto boxer. Sasa wakati ilikuwa ya kidogo, sijua kama unaweza tuongelea juu ile karakteristika tekniki. Ile siku wakati ilikuwa ya kidogo sana. Ndio. Yete unajua teitei. Wewe. Alitafuta tuongelea juu ya hii karakteristika. Pale ni nani? Ni kitu ya maana yenye ngetuambiaka pale. Juu ya karakteristika tekniki. Ya moto boxer. OK. En fait, juu ya karakteristika tekniki ya moto boxer, sur le plan technique, iko flexible sana. Unaweza funga moshi. Donc inaweza pata pane. Itaitika entretien facilement. Haiko sawa sawa na zingine ambazo ikikuwa tu na pane. Ukigusa motere yake vinaishia kule. Lakini shie yetu wakati yenye umefanya entretien yako. Tunakuasure tena masiku zaidi mingi sana za kutumika. Maana moto haitapata pane facilement tena. Atuka hapana. Ndio. Maana ni moto yenye iko capable kukua kutengemana kabisa. Haiko vile vya seo sawa vile mtu mwanagonjwa kisha kumutunza inashindikana hapana. Maana la solution existe. Vraiment. Na tunakuwa na garanti wakati yenyewe umenunua pikipiki yako, tunakupatia garanti ya 12 mois. 12 mois, inane. Uko unapata pano na kia tunakutengenezea bure, unauza piese tunakutengenezea bure. Unauza piese tunakutengenezea bure. Ni kwamba mzungu alitengeneza na najua kila kitu kumoto boxer alishamaliza. Akosa batupatie kwanza mate kadogo kule ye DJ wetu David Kabasele kwanza. Tupatie nje kwanza mate. Merci David Kabasele, merci kabisa kututia ngani kabisa. Tuko napatia msikilizaji mweko ku radio yake kwa nasikiliza nasema butamu kabisa moto boxer. Moto boxer. Buku baba. Kama ulipatia kama biana akili ya namna gani? Bwana tuletea moto kabisa unatembea kwayo. Unajiuliza kama uko na ruka, uko na fanya nini? Someone najulizaka sana niko ku moto boxer papa Daniel. Najulizaka niko kwa mwamvyo, niko mubato. Kwa hiyo bato aujake kama umedunda. Ndio. Wa mwamvyo aujake kama umedunda. Najua vile moto boxer sana niko kwayo. Najua vile nina kwa tu mubarabara. Vraiment. Inajulizaka ni problème. Qu'est-ce qu'il y a mais je suis en train de comprendre lentement avec vous que moto boxer haiko ya n'importe comment. Kwa hiyo balikaraka bakewazururura. Qu'est-ce qu'il faut faire juu ima manani madoléance
za ba motare, aseme motare anagonjwa hemorrhoid. Kwa hiyo hemorrhoid watu wa mingi walishaanza sema sio ni malaria ba motare. Ndio. Oneka haiko vile. Unasikia sio kama unagonjwa mgongo, ase kwa juu unatembezaka moto. Est-ce que c'est la vérité, Daniel? Non. Haiko vérité. Ndio maana moto boxer ninaona iliwaza. Kasema no. Basi kwa nasemea mamoto hongo. Watu tengeneze moto boxer yenye itakuwa comfortable kukata matope, kupanda milima bila mchoko. C'est pour cela que ninaona vitu viko naendeka mzuri na peuple de Goma, vile de Goma tracieuse wanaheshimisha ideology ya balitengenezaka moto boxer. Viko naziuza sana kwa kabisa. wingi. Kwa wingi. Na mwenye iko nauza iko na regrete. Iko na regrete sana. Kwa hiyo mubarabara. Mubarabara nakwambia tuko naacha watu wa mamoto zingine mubarabara. Tunatokea Limoya kama ni ku SSLK. Tunatokea Limoya, tuko na destination moja. Lakini kwenye tutafika kama ni ku hoteli wala kama ni ku Signals hapa ku Yubi, mimi ninafika mbele yake kwa sababu nilipanda ku moto boxer. Okay. Yeye anafika nyuma jo alipanda ku kimoto moto mwa hivi. Sitasema jina ile moto kwa juu. Unyepe kama unajoniaka vitu mubarabara ngizi biko natembea. Wopeke wanaona kabisa. Haiko kutapa. Na haiko montage. Papa Daniel Keukeu. Oui. Unaweza kumbusha wasikilizaji adresse zetu za mapoint de vente, magarage zetu za moto, za Maison Bajaj moto boxer. Utukumbushe maadresse. Okay, asante sana. Tunapatikana Muvile afasi na mairie ya Goma. Tunapatikana Signers kubatima ya Mode. Kihisi nyuma ya station Mutumai. Station Mutumai. Ndosho tunapatikana pale ku parking ya Masisi. Yebo. Ndio. Ku Signers kubatima ya Mode. Ndio. Pale ni nafasi ya kuuzia moto tu. Nafasi ya kuuzia moto na hakuna garage. Hakuna garage. Iko fashi yote. Garage nawe iko pale. Point de vente tunakuwa na garage. Kila fashi. Parking ya Masisi, kuuza moto na garage. Na ku Mairie de Goma, face à Mairie de Goma, point de vente na garage. Ndio. Ku station Mutumai kule nani Kihisi. Village Rukoko. Wewe. Pale nako ni point de vente na garage. Ndio. Na tuko na sorte tatu za moto boxer. Sio vile Papa Daniel. Ndio vile kabisa. Maana wenjo utashwazile kama utauza moto boxer ya namna gani. Tuko na moto boxer 150 HD. Na tuko na moto boxer 100 HD. Na tuko na moto boxer 125 HD. Ile njo 3 sorte ya moto boxer zenye tuna englobe, tuna regroupe. Zenye ziko mu Maison Bajaj, Societe Bajaj. Mwenzangu kule kunyumba. Wasikukoroge uko na rukushirwa kwa makuta, uko na furusha kwa makuta. Usiuze neporte kele moto, usikie shangala, unakatikia mubarabara bila ufahamu. Hizi mamoto ze unaona ziko na fama desordre mubarabara. Ni zile mamoto zenye zinakuwa hazina grip. Sie moto yetu iko na grip yenye inajulikana. Moto boxer. Eo peko unasikia boxer, maana unabose mubarabara unasikia uko. Na wewe wanatumikisha sasa boxer huko yulu. Huko ima telefone nazo zilisha kanza anguka. Telefone ndanianguka sitawaficha kule kunyumba. Kwa hiyo courage na furaha moto boxer. Sana niko nawaza sasa niko natembeza moto boxer njoo nimeruka hivi. Entre parenthèses tuviache pale. Unaona watu wa huko yulu huko Ruchuru. Aba ba Monigi. Wewe wanatembezaka moto boxer na wanaleta makara, bisamunyu, virai. Asa balisha bapanga bakuraje. Abiko wabo tena ba motari. Mwaliniambia vile ni Artile. Artile aja wa Ruchuru, aja wa Societe Bajaj wa Ruchuru. Okay. Aseme wale bakule wanabaitaka njoo bakuraje. Okay. Hakuna sehemu ya kubaita hao wa motari. Ukimwita motari maana umemuita wale wanatembezaka bimoto moto.
Kama unamuita courage make unamheshimisha kwa jua anatembezaka moto boxer yenye napakizaka mizigo kabisa charge. Daniel, watu pane tena numero. Tupane kwanza tena numero 09 95 73 16 03 09 95 73 16 03. Ile ni numero yenye unapasha tuuliza hako kama ilisaji hata ya kuuza moto usidi. Kama kwa mfano uko na besoin ya moto hata a domicile. Livraison à domicile hapana. Hapana domicile hapana. Il faut nafika presentation. Unasema muhimu siku mko napana makado. Ndio tuko napana makado. Kwa leo tunapana 5 litres ya carburant impermeable na casque tete. Na unafika tunakufanya declaration ya pikipiki yako na uko nakunya kazi kidogo. Ambo? Make ndiye abware amanje. Chez Société Bajaj Moto Boxer. Make kama unakia uza au utakufanjala na ulikia uza. Tie notre patron, tie notre client. Mon grand frère kule kunyumba ninakulapia na kulapululia. Usijikoroge kuuza moto yenye haina sanse. Moto yenye iko na sanse inapasha kufanyizia kazi yako panda ini dire indefini ni moto boxer. Njoo na kaza. Ile njoo moto iko na suppresse mubarabara vitesse ya euro sana. Grand frère ke petit frère uchikaze uze moto boxer. Le 8 mars mnaipanga namna gani? Le 8 mars tukiwazia kwanza. Mama kunyumba nao niko na wanabo kule kunyumba aseme le 8 mars biko na moto boxer na wanauzika moto kwa Société Bajaj. Asema nazoea bapatia bikwembe. Tunawapatia bikwembe ndio. Wake ituru hatukuweza kuwapa situation haikupermettre. Mais à la prochaine batapata kabisa bila shaka. Kwa jina ya Société Bajaj na furaishaka ba motare baliuzaka moto boxer wanapatia kama bikwembe. Ndio. Je crois à la prochaine ça sera cool ni anglais. Wanduku yangu, point de vue sanitaire tunawaza tulishabiongelea inanyorosha mgongo na hawezi pata magonjwa fasilema. David Kabasele, je crois tungali na wakati ya David Kabasele kwa niambia sema ni nani nipige nani stope kwa mdomo. Acha tushie kwanza pale kwa juu. Vya kuongelea moto boxer ni vya mingi sana kabisa. Mimi tunakwambia tu kuye nani moto boxer sasa kati HD ni ngapi? $1200. $1200. Ndio. Na 125 HD iko $1100. $1100. Ya 100 iko $1050. Ya 100 HD moto boxer ni $1050. Ndio. La frère ka petit frère kwa microphone ilikuwa Mr. Kifebe lempigable kifura kaka ravu dukana kufuduka beta penalty sagalite botona genge. Na kungambo ya pili nilikuwa nawaambia toujours depuis mwanzo wa hii emission wanamuita David Kabasele. Tulikuwa na invité wetu agent commercial wa Société Bajaj Moto Boxer wanamuita Daniel Keukeu. Ule ni agent wa fasi yote de tele, agent commercial tunasema vaiva. Pepe matrasiese Société Bajaj pamoja na moto yake boxer tunakanyanga tena mu 2026. Ni vya sasa. Moto ya kuuza ni moto boxer. Sikia sasa, kisha kubadilisha motere yake inakuwa nguvu zaidi. Kiti ya mzuri, amortisere ya kunepa mbele na nyuma, konsomasyo ya karibira inakuwa chini, pamoja na siasi ya nguvu sana kwa ajili ya kubeba mizigo. Sikia makado zenye mutapata. Casque tete, kikwa
pembe ya kupatia mama watoto, impermeable na karibira ya mingi sana na moto yako ikipata pane, fika ku garage zetu zote, tutakutengenezea autoboxer yako kwa bure. Adrese zetu ni Dosho ku parikingi ya Masisi, Kihisi, Village, Rukoko, Usinyerse ku batima ya Mode, na mu centre ville ku mezo yetu Bajaje en face ya Mairie de Goma. Kwa mawasiliano piga namba zifuatazo: 085 05 44 756. Pia piga 09 91 070 155. Uza motoboxer yako ufurahi kwa safari we. Motoboxer yacu ijaganeza mu byundo ni yacu.